خطر سويتني يوني سنجس جنة سنتني خدنا سجاتني نما تبقى خناف وما ربتني قيان سيغناني غيرين قرياتي نسقى تمسي صدا نراغوت يدي ترى إني دفوهم تعليني نمان بابجا دورك النبيني ترى سجفادا هيا مركتني متى هيرتني سيفي بافتني أمرت ركني غافي غافتني تنفكت الخنو غافي إنساني ربي في نبتي يا عمري أمني جناني نمنو ولي جاني الراهن قبابسي نتي ديرناني قامنو جدد دمت دبيني أصنا بهيجن علي ساني للجي سابق ما أمري جنخني عمري نسترادا قدادا كاني أكمل أكنا جناني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا مخالد شربدا ولا خير إن شاء الله. سينا نجاشي خطال المفاق قبل الهدوء جراه سينا جنان أمرجين أما سليني علياتي جولة دمريني أدرنك خيسا دتان توجرني سري سنيسان وصونا باني ربي تنقهدا إنجال الدواني سيجز جبسو قلبي باخي بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدفو بغنا جان دفتن ما ديادا ولا فيرا إن شاء الله تعالى. سينا نجاشي خطا لما فا واحد إيراني برتنجاب دين كباس درا هنگا توكو إسني في ميتين توري أكميت هنگو كقبتن أكسمتي فارو نبين كينيا صلوات ربي وسلام عليه إسان فارسني في صلاة الغائب فقور رئيساني صلاة إساني ولله لتوري نجاشي يچو موتي حقاتي في موتي نمني توكو لين برتي هنزل لممني موتي هايني يتاما في هايني ضعيفة برتي هن ميدمنير موتي أجايباتي موتوتا فارس روم كسرى هدو جرا يرو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم سابوتا غرا بشار كان كيستين موتوتا هدو جرا ودو إسان جراني إرقامان كينيا غرا بشار إرقون سانيتو وانا أجايباتي جندي كلو شنور غافتا غافي انما غافي ديبي سوراف دنديتي قبو متي غافي تيسنفا فودي ستي سنيغيسون غهتيه سنيچتي غافي غافتمي ديبي سوراف بكسن انغني ربي علمنا فاخنو برچاتين جر ان شاء الله. دو يا ربي نولافيسه بليانكيا سيرا رسول خينا صلوات ربي وسلام عليه رساله رتي اما وصوفا جرو نمن رد دوله دربين اباسم اچمانوين سينا نجاشي تنا قبدد يادي جرا ان شاء الله تعالى. warreen gartee bineensa yeroo dheertuudhaaf nu kaamsee mirga keenyaa sarbee dhiibee akkuma ifiin fedhetti kafedhe hidhee kafedhe dhiitee kafedhe biyyaa baasee kafedhe ajjeesaa hanga irraa nu jiraachisaadhaa ture. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gargaarsaa fi dandeettii isaatiin hanga tokko akka waan nurraa qaqqabaa jiru fakkaatti. yoo akka amma jiru kana dhugaa nu godhee kan أكنا ما نقول تات إن شاء الله تعالى قالوا ربي خيرنا واحد خجل الله واحد عبدنا ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. يو تكون إسني خنرت الحمد لله يتن إسني فين دبلا يو أمو سنمرتو خنا كفرتن تات كتاني غيا خسنيفو إسني دفو رافتاو أكان قد درج ربي سبحانه وتعالى خنافو تاركني فالحمد لله تهفتيس ربي خيرنا خجل أكسي ورين قرتي بيتين الرتي موهي جروفي قنقنا سلا قرتي نموتو أكما بيكمو الدنيا تهرتيس تهم بكما هندتو نمني وارو يو ربي توكيتش موتي موتو تاتي ملي هنجرو موتين كو يورفو خني خطا خانتو رفا خانتو رخطا خانتو رفا حالو مسين الدنيا تنقا قياما والقيدرا والججيرما ديمتين خام جرو خناس تلشي خكنا الجاشي ربي نوهاقود ونم دافو ربين كينا سبحانه وتعالى أنا عند ظن أبدي بيجن أكما قبل تشيخ يتنيادون تهف بكني التنيادو وجينين جراكما جان
waan takka yoo gaarii jennee nuti alhamdulillah jennee irraa qeeballe rabbii waan san gaarii nu godha yoo immoo nuti gartee hamtuudha akkas jennee mataa mammarree akkuma kanaafuu rabbii keenyaaf irra galata galchaadha akka nuu tolchuu fi akka nuu gaaromsu kadhachaa insha allahu ta'ala fuuldura deemuu qabna. namni toora irraan dawwalaa jirtan dhiifama osoo naa gootanii bareeda risaalaa keessaa reefu dawwaleen na baase namni kun ammas dawwalaa jira mee yaaboo osoo nu dhiisan hedduu bareeda namni garii gowwaadhaa hoggaa takkaasit dawwaluudhaa kees hin dhiisu hanga keessaa si baasutti hadiisa ummi salamaan odeeysituu warri nabii keenyaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akkanetti gaafa biyya habashaa godaananii amantii isaaniitii fi ibaadaa isaanii irratti nagaa harkatanii rabbii gabbaruu turan biyya habashaa wayita seennuu jaawarnaa bihaa khayra jaar ollaa akkaan gaariitti ollomne qubsuma bareedduu qubannee amantii teenyaa fi diin keenyaa fi ibaadaa teenya irratti illee nagaa harkannee rabbi gabbaruu eegalleetti najaashiin diin keenya irratti nagee nuu kannee ibaadaa teenya irratti nagee nuu kannee waabadna allaha ta'aalaa laa nuuzii walaa nasma'u shay'an nakrahu waan takka tajibbinuu fi tan qalbii nu cabsittu agarree dhagee'uudhaan malatti gammachuudhaan rabbii keenyaaf salaannee rabbii keenya gabbaruu turree jetti dubo falammaa balaga zaalika qureeshan duba dubbiin tun ooltee bultee yoo qureeshii bira geessu duraanis isaanii biyya irraa baase waan ta'eef ijoollee teenya badduu takkaatu asii nu jalaa baafatee gara biyya habashaadhaa godaane gara biyya habashaa godaananii jiran kanaafuu nama mooticha habashaatii wajjii walit dhiheenya qaban eenyu waan juu barbaadanii yeroo harkatan keessatti amri nulaas harkatan dubo yeroo kana wanni isaan godhan nama gartee isaa wajjiin dhiheenya walii qaban fudhatanii hadiyyaa wahiidhaa itti kannanii fi nama lama jajjabaa ka akkaan haasawaas beeku ka akkaan gartee haada biyyeedhaa namaaf ho'uu beeku saabota ergamaa keenyaa gara makkaa deebisuudhaaf jala ergan dubo hadiyyaa adda addaa tan biyya habashaatti akkaan fudhatama qabduu fi jaalatamtu tan mootichi yeroo isaan fidan akkaan itti gammadee isaaniif waan isaan dhufaniif dhimma isaanii akka isaanii raawwatu tan taasiftuu hadiyyaa bareedduu kannanii itti jara kana jala ergan abdallah ibnu abi rabi'aatii fi mugiraa ibnu abdallah ibnu rabi'aatii fi amr ibnu al-as nama jaamuu ergan akkumaan isiniin jee wa amaruuhumaa wanni isaan janiin yeroo dheeyxaniitiin jettan hadiyyaa itti kannaatii osoo ijoolleen san waan takka illee hin dubbanne akka najaashiin qabeetuma hidhaanidhee isini kannuu waa'ee isaanii keessatti namni firdii itti godhuu danda'uu fi namni ijoollee tana badii muruu danda'us gosa isaanii adeerran isaanii kan isaan jala baqatanii as gara biyya teetii dhufan kana kanaafuu ijoolleen tun amantii haariya teetii waliin fakkaanne tateenya keessaas hin jirre amantii kasii fidan waan taateef badiira qabdii badiin biyyatee seente biyya balleeysitii wali qabdee nu kannuu qabda ja'anii hoggaan isini kannee walitti hidhaa ijoollee nu deebisaa janii jara kana jala ergan duboo yeroo dhufan jarri kun osoo najaashii bira hin geeniin duratti jalaa ol waraana isaa kana tokko tokkoon kannaa addaa kannaa fi hadiyyaa tanatti kannaa akka isaan gartee najaashii irratti isaanii tumsanii akka walitti qabee jara kana isaanii kannuu akka inni godhuuf mariisisanii waan adda addaa kannanii fi jara kana bitanii jiran duboo izaa shabi'atil butuun istaayatil uyuun jan garaa yoo quuftu ijji ni qaanfatti akka jarri kun isaanii wajjiin mooticha dura dhaabbatan haala mijjeeyfatanii eega fixan booda karaa mootichaa ol dhufan mootichi kun duboo mootii haqaati rabbiin mootummaa keenya kaammaa kana akka najaashii rabbi nuuf haa godhu tanaafin irraa tanaan gad dhufe balayyan kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii keenyaaf galata nuti kun ummata jaarraa tokkoo fi cinaadhaaf takkaa siree tanarra gattaa'ee hin beeyneedha alhamdulillahi rabbil aalamiin akka fedhellee ta'u namni keenya tooruma sanuu dhaquun isaa nuuf waan guddaadha takka janiin lama ja'an suutaan killeen kaatee deemtii jen insha allahu ta'ala eegaa achi dhiyaanne ara kiiloo seenuun keenyaa waan takka tanarra yoo rabbii keenya faarfanne rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf dabala alhamdulillahi rabbil aalamiin abbaan fedhe ajaalatu abbaan fedhe ajibbuu achuma dhaquun keenyaa waan guddaadhaan siin jaabarre warra dur sobaa fi shiraan nu nyaachuu bare qofaatu dubbiin tummataa dhukkubsiti malee namni kaan hundinuu ni gammada niis ni jaalata gammachuun teenya guddoon hundaafuu gaafa hujii agarre gaafa gartee waan isaan hojjetanii fi nama kaayoo akkam nuu qabu ta'uu isaanii gaafa barree gammanna ammaaf ammoo rabbii keenya ni faarfanna alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama akka ballichaa nutti hin godhin jennee rabbii keenyaas ni kadhanna kan namnichi kaayee ajajuu nama akkasii rabbi nutti hin godhin duboo ummu salamaa waan jettu yeroo gartee jarri kun hadiyyaa fidantana
foolisoota kana jalarraa ol nyaachisaadhaa ol dhufanii gara Najaashiidhaa dhufan. Gara Najaashii dhufanii ijoollee takka akkana akkanaatu biyya teenyarraa biyya tee seene. Kanaafuu ijoollee tana wali qabdee akkanu kannitu barbaanna. Mangudduma teenyaatu waan itti murtuu fi qixaaxa isaan haga godhataniis beeka. Kanaaf akkanu kannitu si gaafanna janii mootichaaf waan fidan hoodhu janii kannaniif Najaashiidhaaf jechuudha. Najaashiin duboo mootii haqaati, dhugumaa mootii haqaati wallahi mootii haqaati. Maal jeen wallahi isinittiin kannu hangaan isaanis yaamee dubbisee waan isaan ittiin dhufan kana hangaan baruu isinittiin kannu jeen dubo jara kanan. Waa nyaateef ijji isaa hin qaanfanne, waan isaan itti kannaniif garaan isaa waa takkallee san jala butamee nama qishjee saniif jecha saabota nagayaa kan gara isaanii nagee barbaaduuf baqatan jara kana kannuu miti. Najaashiin nama dhugaati. yaa obboleeyso dafaca ilayhi hadiyatahu waqaala lah innahu qad dawaa ilaa baladika hunaa gilmaanu sufahaa ijoollee gowwaata ka tawaata kan beeyne ta'umaan beeyne ijoollee kana akkana santuu tadiin keenya irraa baatee keetis hin seenin gara biyyateetii tana dhufe. Kanaafuu ijoolleen tun bidaadhaan deemti qaqqabdeenu kan nu sirraa barbaanne annaan duboo mootichi mootota keenyaatu nu erge akka ijoollee tan oli qabne isaanitti deebifnu atillee nu gargaartee kanu kanitu barbaanne jennaaniin laa isinittiin kannu hangaan dubbisee isaanis ilaaluu jee duboo Najaashiin gara Jaafar ibn Abi Xaalibii fi gara saabota yeroo saniifichi jiraniitti nama erge duboo nama erge. Yeroo gartee Abdallah ibn Amri Mulaas jechuudha wanni inni akkaan jibbuu fi wanni inni akkaan balaaleeffatu saabota yaamee Najaashiin dubbisuurra inuma hin jirtu. Akka hin dubbifne ijoollee tan wali qabiituma nu kan nijeenii ture. Maaliif jennaan akka isaan haqaan deemanii fi namni haqaan deemu akka injifatu waan beekuuf jecha yoo isaan dubbiseetiin jee ijoolleen tun isaa wani boojjiti waan juu sodaateeti. Najaashiin duboo gara jara kanaa nama ergee saabaa ergamaa keenyaa sallallahu alaihi wasallam deemaa naa fidaa jee yaame. Yoo yaamaniitiin dhufan Jaafar ibn Abi Xaalibii fi saabonni isaa wajjin ichi jiran wal mari'atan. Hayyee mootichi kun nu yaamee jira yeroo cidheeyne maal haa goonu waan juurratti wal gaafatan. Wal gaafannaan eenyu haanurraa dubbatu silaahuu dubbii nama tokko dubbata hundaan hin dubbatan. Jaafar ibn Abi Xaalib haanurraa dubbatu janii Jaafar achi kaayyatan. Jaafar duboo yeroo dhaqu isaan hoggaa dhaqan mootichaaf ni sujuudaniif adda qaqqabaniif jechuudha. Walaakin haa ta'u malee Jaafar faan yeroo gartee Najaashiin nama itti ergee yaammatu akka isaan dalagan san hin daleyne wani nuti jechuu qabnus wahuma rabbii fi rasuul jaan jennaan haqa irraatti qollee hin meeynu. Kanaaf wanniif sodaannuu fi wanniif dhaamannu takkallee nu jirtu dhugaa nabi Muhammad ittiin gad dhufe san jennee fuuldura mootiitti dhugaa ibsuu dandeehuudha qabna janii dubbii Jaafar irra kaayyatan. Hoggaa gartee Najaashiin isaa yaamee dhufan foolisoonni isaatii fi wardiyoonni isaa hundi shirjaniini akka ajaa'ibaa kana dhaabbatan. Akkasumas qeensotaa fi kabiroonni warra gartee nasaaraadhaa kun isaan marsanii tattaa'u jiran. Jaafarii fi saabonni ol seenanii assalaamu alaikum janiin jarri gartee akkas janii fi jarri kun ammoo saabonni hoggaa dhufan assalaamu alaikum janiini seenan. Yaa maasha Allah dubbii kanaatu takkaa hin dhageenye jarri dubbii kanaatu takkaa hin dhageenye takkaa dubbii kanaa hin dhageenye. Warreen kitaaba dubbisuu kitaaba isaanii babbanatanii ta'anii kitaaba dubbisuu jiran duboo hoggaa isaan ol seenaniitiin jaan maali amantiin isin ittiin amantii ummata keeysanirraa kopha baataniin tun ta isin amantii teenya keeysaas akkan seenne isin goote ta amantii warra keeysanii keeysaa isin baafte meenaa fi maalii jee gaafate. Hoggaa kana duboo ummu salamaa waan jettu wakaana allazii yukallimuhu Jaafar ibn Abi Xaalib ture namni Najaashii dubbisu waan jeen Jaafar ayyuhal malik innaa kunnaa qawman ahla jaahiliyyaa nuti ummata humaan beeyne ummata wallaalaa ummata awaama turre. Nacbudul asnaama taabota gabbarra muka sooyinii harka keenyaan gabbarra rabbi jenne wanaakulul meeytata rabbi qalee janiini waan ifiin du'es ni nyaanna baktii wanaatil fawaahish zinaa fi sagaggaalummaa waan adda addaa dalaguu turre wanaqxawla rahaama rahima keenya ni murra wanusii'ul jiwaar ollaa keenyatti illee hamtu daleyna wayakulul qawiyyu minna daciif jabaan keenya hufna isaatiin laafaa cabsee nyaata ummata wal gabroonfatu turre. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا هنگ ربين ارغما نراته نوفرغتي حال خنر توري جدوبو نعرف نسبه وصدقه دغا دبچو سابينا غوستم كيسا كني بيبينا نما كثير ربين سبحانه وتعالى نوفرغه امانه جبيسو إسا خبينو بدير رايف قبو إسا خبينو نمني خندبو دفيتي ربي توكيچومسا إسا غبرا مخا غبرون اسنين بافتو إسا نونجي خر عبادة ربي توكيچان نيامه
akkasumatti waan abbootiin teenya gabbaruu turte taabotaa fi muka soqanii isaan gabbaruu turan akka gartee akka isaan waan isaan gabbaruu turan hundaa'u akka firraa dhiifnu nu ajaje ergamaan rabbii kun nulleen duba waan abbootiin teenya taabotaa fi muka waan isaan dalaguu turan hundaa'u firraa lakkifne ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dhugaa dubbachuun nu ajaja amaanaa namaa galchuun nu ajaja rahima maxxanfachuudhaan nu ajaja ollaadhaaf tola ooluun nu ajaja akkasumatti kabajaa namaa tiisuudhaan nu ajaja dhiiga namaa gannaquurraa if qabuudhaan nu ajaja zinaa dalaguurraayis nu qadhoorka ragaa cubbuu masakkaruurraayis nu dhoorka horii yataamaa nyaachuurraa nu dhoorka nama sagaggaalummaa hin dalaginin sagaggaalumma daleeydeennee maqaa hin taane namaa baasuurraayis nu dhoorka rabbii tokkicha qofa gabbaraan hunjaa rabbii waaqindeeysuurraa nu dhoorka salaata salaatuun nu ajaja zakaa kannachuudhaan nu ajaja soomana soomanuun nu ajaja duboo nu isa kanatti amanee dhugoomsee isaa wajjin deemaadhaa jiru ummanni keenya kun akka nuti isaa wajjin jiraachuu hin dandeenye akka jalan deemne nu dhoorkanii hamaa azaabaa nu azabanii nu qixaaxanii biyya teenya irra jiru nu dhoorkanii biyyaa nu yaasan isa dhugoomsuu keenya qofaaf badii takka illee hin qabnu isa jala deemuu keenya qofaaf ummanni keenya akka malee nu godhanii biyyaa nu baasan taabota gabbaraa muka gabbaraa jedhanii kanan nu ajajuu turan sandinnaan nu qixaaxanii biyyaa nu baasanii jee himannaa ajaa'ibaa tana himate Jaafar isaan nurra roorrisanii wasanaa nu bahanii nu miinaan firraa gara biyyateeti akka baqannu ergamaan keenya mootii nagayaa mootii gaarii ajaa'ibaa jira biyya habashaa deemaa isa bira diin keeysan baafadhaa jee gara kee ergamaa keenyaan nu erge yaa mootii kana yaa mooticha kanana tanaaf si dhufnee barii jeen ayyuhal malik lizaajinaa ilayk kanaaf gara kee dhufne yaa mootii jee Jaafar duba dubbii bareedduu tanatti himate hoggaa kanatu wanajaashii waan jeen hal ma'aka mimmaa jaa'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam waan nabi muhammad ittiin isini gad dhuferraa mee wanni beeytanni jirti naa himaadhaa jeen hoggaa kana eeni jirti jeen Jaafarii jaan hayyeen irra qarayyannaan suuraa kaaf jalqabarraa itti gaqqaraan Jaafar فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا آية وهي سيرة مريماتي في أكسمة دلوتا عيسى بن مريم وهي خنا أبغاني ركرو فبكى نبوه دون الجاشين والله رقما موتي جايبات كفري غيس جراتشو إساتي وجين قلبي نساء أكمل جيتورا أكمل رحمتك أكمل نماكات أكمل نمدقا فرطو amantiin asararra jiraachuun isaa dhugaa amma jarri ittiin gad dhufan tana fudhachuurraa isa guddiftee isa hin dorkine walla fabakaa wallahi najjaashi hatta akhdalla liyata hanga areeda isaa kana imimmaan isarraa gayyaa hujiisutti imimmaan yaase wabakata saaqifatuhu akkasumatti warri isaan marsanii jiran saahiboonni isaa hundinuu minal qisiisiina warri hubaan qeensotaa fi kabiirrotiin tooraatii fi injiil beekan kun hundinuu akkasumas waraanni isaallee warri yeroo saniifichi jiran hundi isaaniituu ni bo'an hattaa ballaluu kutubahum hanga kitaaba isaanii imimmaan injiisan takkatti warri kitaaba banatee kitaaba dubbisu jiruus imimmaan dhangalaasan duboo hoggaa Jaafar quraana irra qara'u ثم قال النجاشي نجاشي دبو كنجي إن هذا والذي جاء به موسى عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة واني إسنما قدين دفتن كوني في واني نبي الله عيسى نتين دفن أكوا ويلكا تكرر ورابمي بهوتي فكات خنافو غراغرما تكليه هنكبو إن طلقوا ديما وان تكليه هنتاتا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد والله زلالمتي جرخنا إسنتين كنو أمر ملاسين كنا جان جرخنا دبرسي إنو إسنتين كنو جرخون إنو ما دبر فمي إسنتين كنمو إنو ما بيتي إسنت ديفتني رمضان كتاتن إسني كنو متي إسني كنو فوندي عدو جيني بر isini kan nuuf hundi addu jeen didee firraa yaase deemaatii qubaddaa jiraadhaa biyyatiyya keessatti hangaanan jiru waan takkallee hin taatan jeeni Jaafarii fi saahiboota isaa gallakkise Najaashiin yaa maashaallah wallaahi gaa warra keenya kaammaa kanaas warruma kana rabbi nuuf haa godhu warra gartee dhiiga qeyroo teenyaa tan bara meeqaaf bilisummaa fiduudhaaf akkasumatti gannaqamee kun biyyaa beekuun hidhamee kun du'ee biyyeetee warra seenaa isaanii tana dagatuu miti warra waan isaan irra dhukkaawanii dhumaniif tana hujiidhaan mul'isee nutti agarsiisu rabbi isaan haa taasisu jenna فقال له عبد الله بن فلما خرج قال عمرو والله لأنبئنه غدا عيبهم ثم أتصل خدراءهم جبر خدراءهم
wallahi arrantana dubbii afaan tolanii akka najaashiin qaalii keenya didee qaalii isaanii godhu boojanii turanimi wallahi boru filimaan irra dhiquudhaaf ta'a badii isaaniitii fi aybii isaanii dhufeetiin najaashiidhaaf himee itti garagalchuudhaaf ta'a jeebar ittiin garagalchuudhaaf ta'a jee hoggaa kan Abdallaa ibn Abi Rabi'aadhaa xiqqoo irra garaa laafa yaa obboleessa kiyya amantii irratti illee wal dhabnee wal khilaafnu ijoolleen tun amantii nuti hin qabneen illee gadduftu ijoollee teenya gosa teenya wajjiin dhalanne wajjiin guddanne hiriyoota keenya ijoollee tana keessatti rabbii keenyaa sodaannu ijoollee tana miidhuurraa haa qusannu akka malee wal godhuun nuuf faayidaa hin qabdu kanaafuu haadhiif nu hijen hoggaa kana amri wallaahi hin dhiisu hangaan eebii isaanii himee isaanii fi mooticha ol jibbisiisee akka inni isaan nu kan nu taasisutti numaan hin dhiifne jee hin dhiisu jee duboo hin dhiisu jeen hayyee borummaa hoggaa bariisifatu dubo najaashiira dhufee yazuumuuna anna Iisaa Abdullah Iisaadhaan abdun gabricha janiin isaa warra Iisaa gabra jee lakkaahu Yesuus yokaahu waaqa keenya yokaahu Yesuus ilma waaqaa maal isaan gaafas rabbumaa janiin isaanii gabricha jaan dubo tanaafuu mootiidhaaf tana himeetiin isaanii fi mootii wal dhabsiisuu qaba akkasuma jecha kana cinattis khabiraa idee egaa dubbii tottolchee akka najaashiin isaan qixaaxee nu kannu godhuudhaan qaba jee bariisifate hoggaa bariisifate ammallee dhaqeeti duboo akkana jaan jee tana ammaas isatti himuu eegale jara kana bakka dhoorkee kanni gara Makkaa deebisuu isaaniif haala mijjeessuu jechuudha ammallee najaashiin nama ajaa'ibaatti akkamitti isaadhaan gabra jaan qabaa walii qabaa fida yookaan walii qabaa deemanii tun ijoolleen iyyaa taakkanaa taakkasiin jenne fida ammallee niin gaafadha waan isaan jaan maashaa Allah namni tokko harka muraadaa yoo si dhufee akkana harkana muranii kana na godhanii akkas na godhan siin jee akkamitti kana godhan jetteetuma kaatee ce'uun qabdu inni tarii harka lachuu namarraa muree dhufuutu mala dura sanis laaluun dirqamata yoo namni tokko dhufee nama tokko hamtuudhaan sitti himatu nama sanis gaffiddee gaafachuun dirqamata akkamitti kana si godhatteetuma tarkaanfii addaa namarra fudhachuun seeraa miti kun yookaan aadaa nama waa beekuutii miti akkas obboleeyyan kiyya najaashiin duboo yaameeti maa taquuluuna fi Iisaa ibnu Maryam mee maal jettan waa'ee nabiyyallaa Iisaa keessatti odee isaa oduu qabdan jee gaafate hoggaa kana dubo Jaafar ibn Abi Xaalib naquulu fi allazii jaa'a bihi nabiyyunaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wooma nabi Muhammad nutti hin gadhufeenna malee waan biraa takkallee utan kijibarra keenyuu fi tan gartee maqaa isaa balleessuu waan biraa yennu takkallee hin qabnu wani nuti yennu Iisaan Abdullaahi wa rasuulu gabricha rabbiiti ergama rabbiiti وكلمته ألقاها إلى مريم تنما ينجين دبو فضرب النجاشي يده إلى الأرض نجاشي هركسا لفاندي فأخذ عودا أوليت كلفا فرته ثم قال يغناجي ما أدى عيسى ما قلت هذا وانا تيتو خنرى نبي الله عيسى أكسي أولي لفتراري وانا تيتو خنرى نبي الله عيسى هنگا سرر خنالي إچي بي هنجرو واني تيچا جرتو في واني عيسى جيچو متوك جيني بر جعفرين يا ما شاء الله فتنا آخرت بطارقته هولا جري درانو ماهو فوليسوتاز akkasumatti warra isatti aanu hunda akka isaan Iisaadhaan gabricha jaan itti himanii jara kana aarsanii dhufan jarri akka malee aaranii jiran waan ta'eef fatanaa karat baxaariqatu fuula guuranii huursuu eegalan duboo wardiyootaa fi poolisootaa fi itti aantonni isaa hundinuu loluu eegalan tanaafuu jechuun sagalee funyaan hin baatu jechuu namni gartee gizee waan takka gungumaa yookaan walaana janiini fatanaa karatil baxaariqa poolisoonni isaa akkuma jiranii fuula guuranii sagalee funyaan hin baasu eegalan isatti ol baafatanii dubbachuu dadhabnaan gungumaa eegalan duboo faqaal akkana jeen wa in tanaakartum wallah yoo fuula guurtaniis yoo alaanaltaniis alaanala kafeetan aaraa kafeetan jaaladha wallahi laa uslimuhum jara kana inuman kannu jeen duboo hin kannu jara kana izhabuu fa antum suyumun beerdi deemaatii jiraadhaa isin dachiitiyya keeysatti nagaya qabdan nagayaan jiraattan isin biyyatiyya keeysan nagaya baafamtanii jirtan man sabbakum gharim jeen namni isin arrabselleen ka isin tuqee miti ka isin arrabseehu seeraaf dhiyaata jeeni barsaabataan yaa maasha Allah eeysa jira mootiin akkana wallahi eeysa jira mootiin akkana man sabbakum gharim namni isin arrabseehu seeraaf dhiyaata seeran ni gaafatama namni isin arrabseehu ka isin tuqee miti ka isin arrabseehu seeran ni gaafatama maa uhibbu anna lii dubraa zahaban wa anni aazaytu rajulan minkum
wallahi ziqiyaa tabba gaaraa kana fakkaatu yookaan kana gahu arkadhee isin keessaa nama tokko azaan irraa godhamu inuma hin jaaladhu jeeni barsaabotaan warqii gartee tabba geessu yookaan ziqiyaa gaara guddaa kana gahu arkadhee isin kun narraa azaa godhamtanii miidhamuu cinqamuu rakkamuu keessan inuma hin jaaladhu jeen isin hundaa miti namni tokko isin keessaa narraa rakkatee miidhamee angaara dahaba arkadhee nagaan jiraachuun nan gammachiisu jeeni barsaabotaan yaa maashaallah yaa maashaallah eeysa jira namni kana ni kajeela rabbii keenyarraa rudduu alayhimaa hadaayahuma amrii fi jara gartee makkarraa jara kana deebisuudhaaf dhufe kana deebisaafi waan irraa guurratan deebisaafi jeen waraana isaatiin jaabar waan namarraa fuutan deebisaafi jara kanaaf hin kannu an jara kana deebisee isaanitti waan irraa nyaattanii kana fuula isin gursisee isin lolchiisu tana deebisaafi jara kanaafi jeen deebisaafi fawallaahi maa akhazallaahu min rashwa rabbiin gumboon irraa hin fudhanne yookaan durgoo jettaniin gaafa izraddaa alayya mulki wayita aangooti yanaa deebisu wayita gartee isin biyyarraa na darbitanii biyyaa na baaftan kan aangoo dhabee ture kaniin biyyallee dhabee ture rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biyyatiyyan na galchee nagayaan aangoo naa kanne niira lama nan gaafanne birrii takka narraan fudhanne arra akkamittiin waa'ee rabbii keeysan nama biyya dhabee rakkatee akka dhabee bakka dhabee na baqate gumboo nyaadde isin kanna hin kannuu waan irraa guurtan deebisaafi jeen waan irraa guurtan deebisaadhaa jeen rabbiin waa'ee kiyya keeysatti ilma namaa qaaliin goone jalaa dideen na deebise an akkamittiin waa'ee rabbii keeysatti ilma namaa qaalii godha inuma hin godhu jeeni bar fakarajuu makbuuhiina fokkotanii jaamanii chirraa ba'an amrifaan ichirraa haala gaddisiisaadhaan bahan marduudan calayhim maa jaa'aa bihi wanni isaan ittiin dhufan fuula isaanii irra deebitee hongawanii chirraa bahan dubo haa chirraa bahanii malee jarri kun ammallee garaa muratuu miti waaqamna indahu bikayri daarin maa kayri jaar ganda nagayaa ollaa gaarii jiraannetti ammas eegaa deemaa jiraadhanuun jeega nu dhiise booda fawallaahi inna alaa zaalika iz nazala bihi yaanii man yunaazi'uhu fi mulki osuma nuti haala kanaan jiraannu oollee hoggaa bulluu dubbiin oson turin namni aangoo irraa darbuudhaaf najjaashii ittiin mormuu najjaashiidha gad dhufee itti umisalaman namni mootummaa najjaashiidha falmuu gad dhufee yeruma gabaabduu keeysatti yoo nuti nagaa harkannee gammannu ammallee namni aangoo irraa najjaashii kuffisee aangoo fudhachuu barbaadu najjaashii dhufee falmaatti eegale fawallaahi ma calimnaa harban qattu kaana ashadda min harbin harabnaahu takawwufan an yadhara dhaalika ala najjaashi wallaahi lolli tokkolleen kan rifachiise nu sodaachise numaa'uu hin jiru takkaa dachii irratti akka najjaashiin aangoo irraa darbamuudhaaf yeroo inni lolamu rifaachuu keenyaa rifaatuu akka yeroo najjaashiin aangoo irraa buufamuudhaaf namni isaan mormu gad dhufu rifannee takkaa rifaatuu kasii hin rifanneetti fayaatii rajulun laa yaarifu min haqqinaa maa kaana najjaashi namni tokko ni dhufa kan hariiroo nuufi najjaashii jidduu jirtuu hin beeyneetu dhufa gara keenya nama kana gaafanna dubo akkamii jira najjaashiin isaa fi mormitoota isaa jidduu waan akkamii jira inni nama gaafanna odeeffannoo yeroo saniif nuti akkas bishaan nayli yookaan furaat abbaay jettaniini bishaan abbaay kana ciceenee jira laga abbaay laga kanaas deebi'uudhaaf yoo gartee dubbiin najjaashiidha akkuma isaan jaan kana taatee najjaashiin kaangoo irraa darbamu taate bahara yaabbatanii gara biyya isaaniif irraa rakkuma sanitti deebi'uudhaaf bishaan abbaay ciceenii jiran bishaan kanarraa as cehee nama informeeshina nuuf fiduu barbaannee mee eenyuutu nu keeysa achi bahee waan isaan irra jiran nuuf odeeffateennee wal gaggaafan yeroo tanatti rajulu yakhruju hatta faqaala zubayr ibn al-awwam zubayri wanni jee anaatu deeme information isinii fida jedhu wakaana min ahdasil qawmi sinna irra xiqqaa warra habasha godaaneeti zubayri yeroo sanitti jechuudha fanafaquu lahu qaraba waan akka qarbataa tana afuufanii hafuuratti guutanii itti kannan ni beeytanii namni hoggaa bishaan daakuudhaaf deemu laastika fitti hiitee waan takka taafuura qabdu yoo fikkeeysee bishaan siin gadi hin kutu irra deemuu dandeeyse yookaan ba'uu dandeeyse akka nama daakuutti haala saniin bishaan abbaay kanaas cehee faja'alahaa fi sadrihi waan nuti afuufneetti kan takka qarbataa tana qomasaa jala kaayyatee fitti hidhee bishaan kana cehee waan najjaashii fi uummanni isaa irra waliin jiran to'atee dhufee nuuf hima duboo yeroo hanga tokko booda فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشي دافي أم النساء والمرمني هدو وني مرمي جدو ساني في ديم نجاشي دان
yookaan nabiyya Iisaadhaan gabra jechuu tanaatu mormii addaa uumee ture. Akkamitti isaanii wajjin Najaashiin Iisaadhaan gabra ja'a. Tanaafuu isa mormineef irraa darbuu qabna waan jiruutu uummata isarra bobbaase. Haa ta'u malee Najaashiin hin darbamneefi siyaasaadhaa fi akkasuma tooftaadhaan nama isaan dursee jiru waan ta'eef mala baasee jalaa bahuudhaaf ta'a. Mee akkaataan itti jalaa bahee hojii ilaalla. Yeroo kanatti mee maaliin balleessee hayyee yoo nan badii qabaaddas nan murattanii walgahiin haa baatu janii isaanis walgahii labsanii walgahiin guddoon mircaan irra gaggeeffamtu tan badiin isaa irratti himamtee aangoon itti irraa fuudhamtu hawaasni walitti baafamee akkasumatti isallee fidanii achirratti Najaashiin dubbii ajaa'ibaa yookaan tooftaa ajaa'ibaa fayyadamee yaa'ii isa jalaa akka aangoon isaa irraan fudhatamne jalaa bahuudhaaf deema. Yaa ummata kiyya jeen yaa ummata kiyyaanii kun isin keessan nama akkamiin ture? Nama nagayaatii fi nama gaarii isiniif hin turre turte dubarraan tanaa maaltu umrii tanaan gad dhufe? Maaltu badii dila kana yookaan hanga sadarkaa tanaa isin oofe? Mee naaf himaa badiiti yoo juun anta taquulu li'iisaa ibnu maryam abd ati Iisaa ibnu maryamiin gabricheetta tanaatu akka sirra fincillee hiriira sirra baanuu nu taasise janiini bar yeroo kana waan jeen isin oomee maal jettaniin nuti Iisaadhaan wani nuti yennu Iisaan maal jeniin Iisaa hafuura qulqulluu rabbiirraa gara maryamitti sani jenneeti itti amannaa jeniin yeroo kana waan jeen Najaashiin rabbiirraa jaalatu duboo waraqaa ajaa'ibaati qoma yookaan mudhii isaa irratti hidhatee jira barreessee waraqaan tun wanni jettu ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Iisaa abdullaahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuhun minhu akkas jetti waraqaan ragaadhaan baa rabbiin tokko malee haqaan gabbaramaan akka hin jirre nabi muhammadiin ergama rabbii ta'uu ni masakkara nabiyyallaa Iisaan gabricha rabbiitii fi ergama rabbii akkasumatti hafuura qulqulluu rabbiirraa jibriiliin gara maryamaatti afuufame ta'uu isaa ni amanaa jetti waraqaan waraqaa akkas jettuu baadhatee deema qoma isaa irratti yookaan mudhii isaa irratti waraansillee isaa irratti hidhatee deema. Mee isin maal jettan yoo juun nuti akkana yenna janii waan jechuu barbaadan hoggaa isaan afaan isaaniitii baafatan wallaahi anilleen akkanumaan ja'aa jeen maal jeen jecha kanaa fi jechi Iisaan ja'an garaagarummaa takka illee hin qaban jeen jecha isa qabatee jaammanni waan mudhii irraa qabu sun harkaan firra qabateeti jecha kanaa fi jechi nabiyyallaa Iisaan ja'an garaagarummaa takka illee hin qabu anilleen kanumaan ja'a jeen isaan jecha nuti jenne kana baana seen inni immoo waan mudhii irra qabatee jiru san baana ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Iisaa abdullaahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuhun minhu akkas jetti waraqaan inni mudhii irraa qabu waraqaa san qabatee anilleen akkuma nabiyyallaa Iisaan jecha kanaa fi jechi nabiyyallaa Iisaan jee garaagarummaa takka illee hin qaban anilleen akkanumaan ja'a jee akkam baanani akka mudhii irraa qabu kana baana malee akka isaan jaansan hin baanu isaan ammoo akka nuti baannu kana baana seenii sujuuda isaanii haa sami allahu liman hamidaa hin qabne san sujuudaniif duboo Najaashiin haala kanaan tooftaadhaan guyyaa san jara san jalaa yookaan sharrii isaan itti yaadan jalaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa baasee saabota ergamaa keenyaa yoonan injifatamee kan aangoo irraa darbamu taate isin hin dhiisanii doonii qabadhaatii baara afaan tatta'a yoo kufinsa kiyya dhageessan ichumaan baafadha yoonan ammoo kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa najaa na baasu taate hangaan an jirutti hojii jiraannaa humtuun takka illee isin hin tuytu naas dhageeffadha jeeni saabonni dhageeffatan waa takka illee hin taane rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoo isa baaseetiin juu Najaashiin gara biyya saabonni ergamaa keenya firra as dachaanii Najaashii wajjin hanga ergamaan keenya faan makka irraa madiina godaananitti isaanii hojjas jiraatan bara torbaffaati moo akkas galan fatii makkaa booda yookaan dura fatii makkaa dura bara torbaffaa galanna fakkaatti akkasiin se'an siiraa rasuula keenyaa tan risaalaa irra deemaa jirtu keessa qaraanee jirra gaafa isaan galan duboo Najaashiin kun rabbiin irraa haa jaalatu nama ergamaa keenyaaf sallallahu alaihi wasallam intala Abii Sufyaan Ramlaa yookaan ummi Habiibaa nama nabii keenyaaf niqaa godhee fi tureedha bakka abbaa nabii keenyaa bu'aniif jechuudha isinis nama niqaa isii godhu wakkalattee inilleen bakka abbaadhaa nabii keenyaaf bu'ee nabii keenyaaf ummi Habiibaa isaaniitu niqaa godheef kun darajaa Najaashiin qabanirraa taakkaan guddoodhaatiin mallee niqaa godhee fi ergamaa keenyaaf waan dubartiin habashaa yeroo sanii maarriidhaaf harkattu isiidhaaf kanneen
dahabaa fi warqiilee adda addaa isii uwwisee hadiyyaa adda addaa ergamaa keenyaaf itti kanee siiqeettanii moo maali uleelee adda addaa bareedduu tana tan namni harka qabatee ittiin deemu ergamaa keenyaaf habashaarraa gara madiinaadhaa ramlaa intala Abii Sufyaanii fi warra aruuza isii gaggeessu wajjiin doonii lama qopheessee hadiyaadhaa fi isii fi isaan waliin gara ergamaa keenyaa gara biyya madiinaadhaa nama ergee turedha. Nama akkasii ergee turedha. Najjaashii jechuun duboo nama ajaa'ibaati. Mootii haqaa, mootii dhugumaan namni biratti hin miidhamne, mootii namni tokkollee biratti hin zallamamne, mootii waa'ee rabbii keessatti ilma namaan sodaanne, laa yakaafuuna fillaahi lawmata laa'im. Muumintoota jechuun warra waa'ee rabbii keessatti ilma namaa tokkollee zigaal namaa tokko naan jaa nama akkas naan jaa waan juu takkallee warra gurratti hin qicanne jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee muumintoota irraa dubbate. Muumintoonni waa'ee rabbii keessatti zigaal namaa hin sodaatan, namaan nu faarsa janiin gammadan, namaan nu arrabsa janiitis hin gaddan. Najaashiin nama akkasiiti. Nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkaan aqlii kanneef, nama akkaan rabbiin faamii kanneef, nama rabbiin qaceelloo kanneef sanirraa lakkaa'uma. Duboo wanni seenaa isaaniirraa barannu waan ajaa'ibaatti. Ilmi namaa tokko hanga fedhe asirra qabsaa'u, hanga fedhe waan fedhe isaa balleessu, hanga fedhe waan fedhes haada biyyeedhaa asii fo'aadhaa ooluu, boolla sharriidhaa asii qotaa ooluu ifumaaf seena malee waan takka illee sin godhu waan rabbiin sin goone akka ilmi namaa si godhuu hin dandeenye. Wanni namni qaqqabu akka ammallee ol qabamtu kana irraa hubachuu ni dandeenya. Abbaa isaa ajjeesanii isaa biyyarraa firraa baasan akka aangoo hin qabanne janii. Maaliif jennaan waan abbaa isaa ajjeesanii jiraniif jecha yoo qabatin hundiisu janii. Waraabessi waan halkan balleessuu guyyaa muka oolaa jan wayyaan illee wanni hanga irraa arat kiiloo seeruu nu dhoorkitee lafarra nu harkisaa barataa keenya firraa ajjeesaa hayyoota keenya firraa hidhaa kan biyyaa baasaa asii wali nu geesseef badii nurra dalaydee jirtuu fi kana waan beeytuuf jecha ummanni kuyyoo nurra mohan hijaa nuti isaan goonee jirru tana hunda nurraa kafalatan yookaan haaluu nurraa baha waan juu waan sodaa qabduuf jecha firraa gannu dhiibaadhaa firraa nu ariyaa firraa nu hidhaa firraa nu ajjeesaa asii nu geesse. haa ta'u malee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhidhiibee bakka saniin nu gahe achi gahinsa keenya kana achi gahinsa khayrii nuu qabu rabbi nuuf haa godhu dubo achi gahinsa nama nu kofalchiisuu miti achi gahinsa nama nu tuffachiisuu miti achi gahinsa nama nu tuffatu hundaa'uu hamilee cabsu kanama gartee nu jibbu hundaa'uu daranuu gartee hamilee isaanii cabsee akka isaan gaddaa fi aara saniin du'an taasisu rabbi nuuf haa godhu obboleeyyan kiyya alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbii keenyaaf galata. Ilmi namaa yoo firraa gasi qaqqabaa oolee nabiyyallaa Muusaan osoo Fir'aawnaan dargaggoota yookaan daa'imman yeroo saniif dhalatu hunda osoo ajjeesee gatuuti dhalatee guddate. Nabiyyallaa Ibraahimis yoo qoranne yeroo inni dhalatu keessatti Numruuzii ture. Numruuz jechuun nama bahaadhee kaabaa kibba addunyaa tana guutuu bulchaa turedha. Akka taariika addunyaatti warri addunyaa guutuu bakka takka dhuunfatee to'atee bulchee nama afur jan. Namni lama kaafira yoo ta'u namni lama muslima. Numruuzii fi buktuun sar nama jaamu bahaadhii akaabaa kibba addunyaa tana guutuu warra bulcherraa lakkaa'ooman jarri kun akkasumatti nabiyyallaa Suleymaanii fi Zalqarneyni nageenyi rabbii isaan lachuu irratti haa jiraatu warra addunyaa guutuu bulcherraahi yeroo nabiyyallaa Ibraahim dhalatu keessatti Numruuzii jira. Numruuz nama anaatu rabbiif hin jiru manaama adda arkee innillee akkuma Fir'aawnaa namaatu manaama arkee himeef manaama arkanii namni himeef san yoo fassaraniif ijoollee baranaa tanaatu aangoo sirraa fudhata yookaan shirkii teetana ijoollee facaaftee rabbii tokkichatti yookaan gara tooyidaa nama yaamtuu dhufa jechuu waan dhageef jecha innillee akkuma isaanii ijoollee yeroo saniif dhalattu hunda ajjeessuu ture. Haa ta'u malee nabi Ibraahim rabbiin guddisee abbaa isaa kan muka soqee gabbaru yookaan muka soqee ka gurguru abbaa akkasii keessaa isaan baasee nabiyyallaa Ibraahim nama ajaa'ibaa taasise. Nama ajaa'ibaa taasise shirkii harkasaa irratti halaakee balleesse abbaa ambiyootaa khaliilullah jaalallee rabbii jechuudha. Akkasuma nabiyyallaa Isaas ni beeytan dubo nabiyyallaa Muusaas ni beeytan dubo namni tokko hanga fedhe gasti qabaa oolu nama rabbiin ol qabe namni qaqqabuu hin danda'u dur gaafa namni baratee bayyanatee akka ilma namaa ta'ee bulchuu buluu jalaa bahee namaan buluurraa gara nama bulchuutti tarkaanfatu nuti barnoota irraa dhoorkamnee turre Oromoo ta'uu keenya duwwaadhaaf alhamdulillaahi rabbil aalamiin arra barannee sadarkaa sana ga'uun keenya waan hedduu nama gammachiisuudha gammachuu guddoo akkumaan isiniin jee inshaallahu ta'aalaa ni eegganna. Wanni isiniin jiru tanarratti rabbii keenyaaf faarfannu akka namoota tokko ka filimni jalaa gubateetti aarree gadduu fi gubachuun nagama waan hin taane haasa'uu fi laaqachuun nun baaftu dubo alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechuu qabna nuti duraanuu kadhumaa jirru akka hin taane taanee jirru biyyarraa baqannee biyya teenyatti hidhamnee dhumnee
خاك كمالي تهادا تري الحمد لله يشاتما تري على كل حال جنة الرأس الحمد لله ومينا إن شاء الله تعالى ربين والله يو إسا شكر من دا شكري دانو ماف قلشا أكلا فوانو نديسو خنافو إن شاء الله تعالى ربي خينا فارفنو أكا ربين قرتين وطلشو أكا ربين أكا نتي الرافين وقلتي نما خنا نو دبرسو نما ديني دنيا دا نوتلو كربين نو قدو ربي خينا خرچا ججراچو لاتو نور برباچس الحمد لله رب العالمين هاي نواهم دافو الحمد لله رب العالمين حاجن نواهم دافو بليان كيام ربين كينيو فارفني يوتنو خن الرجالتهم فني تبرالي نو دبلا والله هدو تكغمنا أكا نما توكوتي ولي نقدي سيسو جراتي كايرو تينيا تنقبسو تنرتي بلسما يخاهو قلتهن سبا ثاني أركوداف قلتهن سبا ثاني أركوداف ورلبو ثاني تديبي هنقبني سبا ثاني تيف كنني بيا ثاني تيف وريقمني آخرا قلن إسان سنيتو هدو نقدي سيسو وني نقدي سيسو جرات وبليان كيانا في إسن وري جراچو راف أكا في بكدبي بيا راباني akkasumas kan qabiyyarratti hidhamee mana hidhaa keessa jiru hundi keenyaa waan deemuu fi waan jiru waan dhufuu fi waan taruu hundaa uni garran dhageenya alhamdulillahi rabbil alamin janna isaan san osoo waan takkallee hin arkin osoo waan takkallee guyyaa tokkollee hin gammadin guyyaa tokko numa gammanna osoo janii abjuudhaan guyyaa gammachuu osoo eeggatanii osoo guyyaa san hin arkin osoo wanni isaan abjuudhaan yookaan gartee guyyaa tokko arkuu hin oollu janii eeggatanii ittiin waan san arkuudhaaf qabsaa'uu turan osoo isaaniif hin arkamin fuula rabbii galan rabbiin jannataan isaan haa gadhaniisu warra jannata kadhachuu fi nuumaltu ni kadhannaa fi rabbiin jannata haa kennuuf kaanis akka silaa jaan san jaanii dubo akkasii isaan santu nu gaddisiis akka biraatti immoo wallaahi nama keenya tahuudhaaf bakka san dhaquunan akka nama tokkootti hedduu takkaan gammadaa hedduu takka na gammachiifti halkan hoggaa namni naa dawwalee naaf himuu ke'eetiin kaniin ciise haareet tolfadhee rabbii kiyyaaf sujuudi waan biraatii fi miti yoo tanarra rabbii galatoonfannee akka biraallee nuuf dabalee jechuu rabbii kiyyarraa akka kanarra caalu kan nuuf fidu kajeellaa isarra barbaaduufiin kee sujuudeef alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee alhamdulillahi jenna waggaa 150 guutuu taraa takka kaantu nu bulcha kaayyoo nurraa buu kaantu nurra baha kuun nurraa buu kaantu nurra baha kaantu du'a kaantu nu dhufa osuma kanennu osoo kanennuuti ilaa hangana geenya osoo abbootiin teenya akka harree fe'amtu osoo akka beeladaa qalamtu osoo gartee osoo lubbuun jirtu awwaalamtee biyyeen irra deeffamtu osoo akkan taane hunda taatuuti ilaa hanga irraa geenya irrallee bakka tana laaftutti hin geenye dhiiga qeyroo teenya eega rabbii keenya faarfanne booda ijoollee teenya tan qeyroo ta biyya keessa teessee qabsoo tanatti niftee osoo falmattu obbodii wallee sammuu isaanii jijjiirtee akka isaan sabboonummaa addaa horatan taasiftee ilaa sadarkaa tanaatti akka deemnu wallaahi galanni isaanii guddaadha abbaa qeyrootii fi qeyroo teenyas galanni isaanii akkaan guddaadha bilisummaa tana caaltu rabbi isaan agarsiisu kaduu rabbi rahmataa godhu jenna warra gartee tanaaf aaree gubatu akkuma aaranii rabbi isaan haa fixu jenna dubo akkuma aaranitti aara isaanii irraan fayyini haa dhumani warra bara dheeraa wayyaanee wajjiin nu sobee nu gabroomsee akka harreen nu feechuu ture kagartee halkanii guyyaa isaan caalaa nu nyaachuu ture san qofaatu yoo oromoon bilisoomtu yoo oromoon gartee gammaddu isaan ni gaddan maaliif jennaan mindaa isaaniitu irraa murama jiruura dhaban waan ta'eef sanni rakkatanii gaddaa ni rifata namni ammoo lammii isaatiif yaadu kan biyya isaatiif yaadu kan amantii isaatiif yaadu namni gartee quuqamaa fi laalaan saba isaa dhumaatiin ijoollee teenyaa tabadii takkallee hin qabne abbaa biyyaa tahuu qabna biyya teenya irratti abbaa biyyaa tahuu qabna jechuu isaanii qofaaf kan dhuman namni san isa gaddisiisu numa gammada malee hin gaddu dubo yoo ta'es isaan kana gargaaree akka isaan nama ajaa'ibaatii fi nama jabaa nama cimaa tahan taasisuu qofa irra dalaga malee gaddee isaan arrabsuu fi suuraa isaanii balleessuu fi akkan taane isaan godhuu fi akkan taane dalaguu kun gartee isan gammachiisu akkas godhuufis carraan qabuunis hin godhu walaakin ammoo namni bizinesni isaa jalaa badu namni jiruun isaa jalaa baddu waraabessi yeroo tam akkaan fiigannaa yeroo beelaa fiigu yeroo gartee qoonqoodhaa fiigu akkaan fiigaa jen warra qoonqoo isaaniitii fiigu qofa katuun isa arsitu isa dalansiiftu malee kun hundinuu ni gammada alhamdulillahi rabbil aalamiin namni keenya ara kiiloo seenuun hedduu nu gammachiisa rabbii keenyaaf galata alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa hundi keessanuu bakka jirtanii rabbii faarfadha insha allahu ta'ala tatana caaltu rabbii keenya irraa ni eegganna tuntana tungana waa hundaafu rabbii keenya wanni kadhannu
موتي خينيا خامول به موتي كا موتي نجاشي ربي نواقل خغرتي وياني خرسي راقبوسو قفا متي بيتين خيسا اللين الراباس ربي هاقلو قبصون كيرو إن شاء الله تعالى إساني ترتو الباسو دوا سنتاني غافين إساني ديبي أركتشورا أكسمتي هندي خينياهو ديبي تينياف غافي تينياف ديبي ساني ارغنا نيغنا جرا خنا دبو خن غافي تينياف ديبي ساسي ريدا لاتي نغمچي ربي نواتايسو warra aduwwii teenya naasisee nu gammachiisu rabbi haa godhu jenna jajjabaadhaa jiraadhaa rabbi si wajjaa jiraatu tuntanaatuun ganaadhaan isiniin jaaqeerootiyya jajjabaadhaa jiraadhaa rabbi si wajjaa jiraattu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu